Eden migawo marita Kithure Kindiki ogolo chik mondo miyaw skunde mane olor kakoro yango ni piny owacho dhi gero kendo skunde ma okethi gi jomaundu mosebedo kamonjo gwenge ma West Pokot. Kindiki wacho ni jolweny ma KDF ibiro kony gi rawere mag NYS e chwalo gedo mar skundego kendo maromo shillings milion 100 oseketi mar gero. E limbe mare kaunti ma West Pokot, Kindiki osingo ni josiasa maseyo jomaundu kendo sirogi ibiro luw ndachgi kendo ibiro kawnegi okang' mar chik ka bende ogolo chik ni chuogi kambi mar obila ma GSU e kar chung' od bura ma Sigor kendo chuogo division mamoko 7 West Pokot. Wale watu yetu 15 waliwawa, compensate hiyo familia waziri ndio wapate kitu kidogo dogo. Waziri, kwa huruma yako compensate hawa familia. Na wale 12 wako hospitali, si tulikuwajia pale? Hiyo ni mzigo yako kuanzia sasa, lipa hiyo yote watoto wapone. Ninaamuru kubuniwa kwa tarafa mpya hapa West Pokot, tarafa 7. Tarafa hizo zitaanza kufanya kazi wiki ijayo na tutatuma maofisa wa utawala ifikapo Ijumaa wiki ijayo ili kazi ianze kutekelezwa mara moja. Na tumetangaza katika kaunti zingine kulingana na amri ya Mheshimiwa Rais ya kwamba shule zote ambazo zilifungwa katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu ya majangili na wezi na wakora, Mheshimiwa Rais ameagiza shule hizo zote lazima zifunguliwe.